I pozdrav svima, dobrodošli u moj drugi tutorial. Danas ću vam pokazati kako da skinete i kako da koristite Bandicam. Idete u vaš web pretraživač, znači ja idem u Mozilla, tako idemo, idete u link koji će biti u opisu videa i stisnete ovo download Bandicam. I nemojte nikako da stišete ovo što piše Softonic, to je virus, pritisnite ovo drugo. Sačekate malo. I evo, sad će, ja ću cancel zato što sam ga već skinuo. Idete tamo gdje vam se skinuo Bandicam, idete ovo, otvorite setup, idete sad izaberete koji ćete jezik, ja ću srpski, idete ovo naprijed i ovako prihvatate sve uslove, idete opet naprijed i ovdje će vam se instalirati Bandicam. Vidite instalirati, ja ću odustati, zato što sam ga već instalirao. I evo da vam pokažem kako se koristi taj Bandicam. Ovo vidite opšta, ovdje pritisnite gdje hoćete da instalirate, mislim ne gdje da instalirate, nego gdje hoćete kad vam se snimi video, gdje hoćete da vam se sačuva. Vi možete kreirati posebnu fasciklu za Bandicam video. Ja sam na desktop, vidite sad ovaj video, ako je kod vas na srpskom, prebacite odmah, kad budete instalirati prebacite na srpski. Idete sad ovo video. Vi ćete ići, idete po dešavanjem i kod vas će biti, neće biti štrikiran ovo snimaj zvuk. Onda vi zaberete ovdje primarni izvor, vi pritisnete odmah ovo prvu. To da vam snima sa vašeg računara i zvuk, mislim šta god ako igrate igricu neku da snima iz igrice zvuk i ovo što vi pričate. A ovo je da prebacite na vaš mikrofon. I onda vi pritisnete ovo spajanje dva zvuka i idete, ovo je web, mislim da vam pokažem još što je u web kamera, baci snimak sa web kamerom, vidite to ako vi hoćete. I onda ima ovaj logo, efekti i opcije. Ovo je efekti, to kad snimate vi, klik miša, da vam bude miš kad kliknite. I ovo opcije, tu ne morate ništa pipati, idete ok. I slike, ovdje možete slikovati desktop, ovo slika, pritisnite samo u slikaj, ako ćete slikati desktop. Ovdje vam isto stoji, kad završite video, ovdje vam isto stoji nešto. I ovo program ovdje, ako hoćete da se registrujete, registrujte se, ali nije toliko važno da se trebate registrovati. I tako. I eto, to bi bilo to. Vidimo se u sljedećem mom tutorialu. Ćao!